Хлыбзеқва, аэфираҿы иҟоуп аинформациатә дырраҭара амш еиқәшара аԥсуа ҭыжьымҭа. Аԥсны уианҭыҵы имҩаԥыс уахҭыс хадақәа шәзеиҭарҳәоит ажәабжьқәа рредакциа журналистцәа. Атәыла аҩныҵҟатәи, адәныҟатәи аполитикатә зҵаатәқәа ирылацәажәеит Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниеи жәлар реизара депутатцәеи реиԥылараҿы. Атәыла ахада иазгәеиҭеит ҩажәижәаба шықәса ирылагӡаны Аԥсны жәлар ашәарҭадараҿ аԥхьа аҽеидкылареи, иара убас атәыла аҩныҵҟа имҩаԥысуаз аполитикатә хҭысқәа ирыхҟьаны аҽеиҩшареи рҟынӡа аетапқәа зегьы ишархысыз. Убас Аслан Бжьаниа иҳәеит аҵыхәтәантәи хышықәса рыҩныҵҟа хаҭалатәи аматериалтә цхырааразы ахада иусбарҭа ишадҵаалаз аанызгьы быжьшәҩык рҿынӡа атәылауаа. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп аԥсабаратә цәырҵра арыцҳара иҭанаргылаз, аҵара ахәԥса ахшәаара, ӷәӷәала ичмазаҩы ацхыраара рыҭара. Абри аамҭа иалагӡаны аҳәынҭқарра ахада ирезервтә фонди, абиуџьети рҿынтәи ари аус иазоужьуп миллиардки ҩынҩажәа миллиони инареиҳаны. Аслан Бжьаниа иажәақәа рыла мраҭашәара иара убас Европатәи атәылақәа Аԥсны адунеи иахәҭакны иахәаԥшӡом. Урҭ ирҭаху ҳара ҳаҳҭнықалақь Аҟәа акәымкәа Қарҭ иҟазарцоуп. Ари дара маҷ-маҷ аус адырулоит. Ирылшогьы, ирылымшогьы ҟарҵоит Аԥсны изаҟаразаалакь ҿиарак амоуразы, иҳәеит ахада. Аслан Бжьаниа игәаанагарала адунеи даҽа архитектуратә хәҭакны ҳҟаларазы Урыстәылеи ҳареи ҳаизыҟазаашьақәа рыӷәӷәатәуп. Аиԥылараҿы иара убас Аԥсны Ахада дазааҭгылеит изакәанымкәа акриптовалиута арҳаразҵаара. Иазгәеиҭеит жәлар реизарахь ишынашьҭыз азакәан апроект изакәанымкәа амыругақәа ззықәгылоу рымхразы азинхьчаратә усбарҭақәа амч рызҭо, иара убас афымцеихшагақәагьы ҷыдала акриптовалиута арҳаразы ишьақәыргыло. Аха азакәанԥҵаҩцәа зхәаԥшыз актәи аԥхьаралагьы ирыдыркылаз апроект аҿы афымцеихшагақәа рымхра арбаӡам. Агәра ганы сыҟоуп азакәан иаарласӡаны адкылара шахәҭоу акриптовалиута арҳаразы амыругақәеи афымцеихшагақәеи рымхра арбаны. Иара убри ала ҳара иҳалшоит изакәанымкәа акриптовалиута арҳара ӷәӷәала аҿагылара. Ари азҵаараҿгьы ҳарҭ зегь ҳаӡәыкны ҳаҟазароуп. Атәыла аекономикеи, афымца системеи ари азакәан иазыԥшуп ҳәа инацшьны иазгәеиҭеит Аслан Бжьаниа. Ԥхангәымзазы Гагра раионаҿы аԥсабаратә цәырҵра ауааԥсыра ирнаҭаз аԥхасҭа азымхошәа, ааигәа иҟаз амшцәгьа амшынгьы рԥырхагахеит. Ҳәарада, аԥхынтәи амшцәгьа анхамҩа иаҳа аԥхасҭа анаҭеит аҟнытә аҳәынҭқарраҿынтә анхацәа ироуз ацхыраара акырӡа еиҳауп. Урҭ маҷ-маҷ ршьара иқәлоит. Ироуз ацхыраара иабзоураны рынхара рынҵыра нап адыркылоит. Уи ус шакәу арҵабыргуеит ҳкорреспондент Сариа Кәарцхиаԥҳа ланҵамҭа. Гагра раионаҿы аҭыԥ змаз аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаны аӡы зҵалаз ибгаз амҩадуқәеи ахыбрақәеи реиҭашьақәыргылара иаразнак напаркан. Аԥхын ҽхакыҭбаала Чагрыԥшь иҟалаз ацхыҵра Гагра раион аԥхасҭа ӷәӷәа анаҭеит. Ашьхарантә илбааз аҳәынҵәа ршьы ауаа рынхарҭа ҭыԥқәа еиланарбгеит, иаҵәахеит. Наталиа Шымкои, Юри Леонтьева иҭаацәареи ацхыраара ду рзыҟаҵан. Иааизакны ҩ-ҭаацәарак ирызшәан миллионки хәышәи ҩынҩажәи банызк мааҭ аԥара. На ликвидацию этой стихии при помощи администрации и наших друзей, меценатов района было потрачено около 19 миллионов рублей, если точнее это 18 миллионов 700 тысяч рублей. Деньги были потрачены на вывоз грунта, на восстановление поселковых дорог, на рабочую силу, которая принимала участие в ликвидации данной стихии. Амшцәгьа ԥыҭрак ашьҭахь еиҳа ҽарӷәӷәеит. Гагра раион даҽа ԥышәарак азыԥшын. Гаграуна бзыԥҭома администрациақәа срықәхшуп. Иҟарҵаз даараӡа иҭабуп, ажәа хысҳәаауеит, иҭабуп. Ҳацхраит, иҳашәҭа зегьы иҭабуп, даараӡа 500 тысячаха. Не то, что 500 тысячаха, снова во мне зегьы биҭаӡоуп. Уигьы ҳацхраит, егьи, в общем, это как бы брижбо, аби ҳаргылеит.
Абас иахьа ҭабуп ҳәа рарҳәоит Гагра араион ахадареи Аԥсны аиҳабыреи. Арҭ ауаа ԥхыӡ бааԥс еиԥш иргәаладыршәоит Ԥхынгәымза иҟаз амш цәгьа ирнаҭаз аԥхасҭа. Бзыԥҭа ҳабла хынҩажәи жәохә ҭаацәара ацхыраара рыҭан. Иааизакны аҳаблеи ауааԥсыреи ирықәхарџьын 1 миллионк инареиҳаны. Иахьа ҭаацәарак аҩныргылара иаҿуп. Егьырҭ ахыбра актәи аихагыла еиҭашьақәыргыланы ҿыц анхара рҽазыршәоит. Гәында Гәазааԥҳа лҭаацәара акәзар аҳәынҭқарра хышә-нызқь мааҭ аԥара лзыршәеит. Атехника ҿыц аҩны маҭәа уҳәа аҩн иагыз аахәара лылшеит. Нас иҳарҭаанӡа иаҳгаз адәылԥшгьы ҳаҳҩеит, егьит нас усоуп. Рызегьы контейнерқәа абра иаҳзааргаз сельсовет абра ирдырит Кетиа ҷкәын контейнерк ықәҳгеит, рызегьы диван, креслақәа инаркны, акымзарак этажи бельо инаркны рызегьы ықәхеит. Ҳаицхырааны ҳара иаҳхәаз ыҟоуп шәара ҳашәҭыз. Арыцқьарақәа ныҟаз ацхыраарашәа? Уи ҳарҭеит, уи амашьынақәа аарышьҭит, ибзианы иҳацхрааит. Бзыԥҭа ҳабла инаваргыланы амш цәгьа ахаӷәӷәа анаҭеит алаҳаӡа қыҭа. Араҟа шәҩы-жәаҩык инареиҳаны ацхыраара рыҭан. Ахарџь 1 миллион инареиҳаны иартәеит. Ашот Сунгуртиан хҩык ахәыҷқәа драбуп. Амш цәгьаныҟала иҭаацәа иманы аҩны дыҟан. Аҩны сахьыҟаз насыԥуп ҳәа иҳәоит ахаҵа. Илшаз зегьы ахыбра иҩнигеит. Дазхьымӡаз акажьра иқәшәеит. Вот тут вот так вода была. Вот так стояла вода. На улице моим ростом я плавал. У меня УАЗик, на видео видно, машины не было, в принципе. Другую машину успели сняли со двора. Ремонт сделал, ремонт закончил. Через 3 дня вода пришла. Потом вот это все опять заново, опять сделали то, что помогли. Помогло нам, конечно же. Ну, сейчас опять потихонечку, через неделю домой уже. Аԥсабара иҟанаҵаз ааха қыҭацԥхьаӡа ԥырҟәҟәара иаҿуп иахьагьы. Ԥхынгәымза иҟалаз амш бааԥс инаваргыланы, ааигәа иҟаз амшын ахыҵрагьы аԥхасҭа ӷәӷәа анаҭеит ақыҭа. Араҟа имҩаԥысуа аусқәа дырзааҭгалеит алаҳаӡа қыҭа ахадара азиндырҩы Артур Каракиян. На сегодняшний день около 3 километров каналов, канав расчищено. Совместно с жителями проводились работы, тут даже канавы не видно было, расчищали. Очень много мусора бытового отсюда вывозили. Еще очень много работ, около 5 километров канав нужно расчищать. Также работы проводятся у нас на берегу, на пляже, так как у нас уже 3-я стихия возникла. Нам помогли восстановить мосты, но, к сожалению, опять же, они разрушены. Ԥхынгәымза заԥхасҭа зауз ацҳақәа, аӡымҩан гагақәа, аӡышьҭрақәа уҳәа еиҭашьақәыргылоуп Аԥсны Ахада ирезервтә фонд ала. Гагра араион иазоужьын 1 миллион мааҭ аԥара. Иааизакны аԥхын иҟалаз аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаны аԥхасҭа рыҭан зқьҩышә ҭаацәара. Араион Ахада инапынҵала ишьақәырӷәӷәаз акомиссиа аусура иалагеит. Аҭаҳцәарақәа зегьы ҳрылсны иаҳбеит. Ҳазхьымӡазгьы ҟалазар ҟалап хымԥада арысҟатәи ҭаҳцәарақәа рхыԥхьаӡара ахырацәаз иахҟьаны, аха ԥшьышәи ханижәи жәохә ҭаҳцәара аԥара цхыраара роуеит абри аӡхыҵра иахҟьаны аԥхасҭа зауз. Ԥарала иаҳгозар ханижәи акы миллион фышәи ханижәи жәохәнызқь мааҭ артәеит. Урҭ аҭаҳцәара ироуз ацхыраара инашьҭаргыланы араҟа еиҭашьақәыргылатәхеит амҩа дуқәа. Араҟа ирыцқьатәхеит еимаҳаз аӡсарҭақәа. На расчистку и ликвидацию ушло около 12 миллионов рублей. Также эти деньги были выделены с бюджета нашего района. И не безразличные, еще раз повторюсь, меценаты. Потом у нас была еще одна стихия, уже в более меньшем масштабе. Тоже было подтопление спустя месяц после этого большого подтопления. Там около 600 тысяч рублей было выделено с бюджета района на ликвидацию данной стихии. Ацхыраара зауз дыруаӡәкуп лӡаақыҭан инхо Марина Каиԥҳа. Араион аҿы адгалара рыҭан хынҩажәижәаба инареиҳаны ауааԥсыра. Ахарџь 1 миллионнызқь мааҭ артәеит. Ҳашьцылахьан ацқәа хыҵра ҟалахьан, аха аҩны еиҩналаратәы аҭагылазаашьа ҟамлаӡацызт. Уи усҟантәи аамҭагьы абарҭ аканалқәа ҳаизҿу рыцқьан иҟазар, усҟак ԥхасҭа ҟалаӡомызт. Абыржәы иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп, гәырам аԥхьа днаргыланы еихагылоу зегьы ҳканалқәа дрыцқьеит. Убри нахыс ҳацәа ҳалагеит. Шәҩынҩажәаба насгьы ҳарҭеит. Ҳара ҳашәқәа зегьы ахь аџь иалхны иҟаз роуп.
А бантамхны, говоря по-русски, мы хотим минимизировать последующую уборку. Ҭынч аҩны иштәаз аӡы-рыжәла ицаҷаны арҭаацәарагьы. Ари ижәбо архив кадрқәоуп. Ҳҭыхратә гәы-ԥхынгәымзазы ара аус руан. Иахьа ара аҭагылазаашьа еиӷьуп. Зегьы рҭыԥаҿы иҟоуп. Аҩны маҭәа ҿыц аахуп. Ус шакәагьы аԥшәмацәа ргәыԥшаауеит. Но бетон шҟазымгеит, аха ари зегьы еимбганы еимаҿаасҭахьа иҳампыҵахт. Иара аӡы акәӡам иаауаз аҳәынҵәы. Аҳәынҵәы ршьны, не знаю, липкий какой, абас еилаҵәины. Ацхыраара ишәырҭаз атәы шалацәажәар рҭахын. Ишәнызгьы иҭабуп. Абри ааган ианаасирк сыҷкәын, ну ҳахиртәылазшәа сгәы иаахәеит, џьаракы иаԥаҳамшьо иаасгәахәт. Лӡаақыҭангьы аԥсабара иҟанаҵаз аԥхасҭа ԥырҟәҟәаразы иҟаҵоу аусқәа маҷым. Огромный был вывоз мусора, который нанесла река. Затем был почищен канал, предгорный канал называется, большой, более 5 километров. Из них, которые 3,5 километра было оплачено нашим селом, предприниматели, жители села собрали денег, мы наняли трактор, было почищено около 3,5 километра. 1,5 километра было, нам помогли, Абхазберегозащита, привезли и почистили нам 1,5 километра. До сегодняшнего дня в некоторых местах проводятся работы по вывозу ила, мусора. Ну, в основном работа, как бы можно сказать, что уже подходит к концу. Ну вот, как вы видите, сзади меня вот положен новый асфальт. Благодаря огромной благодарности выражаем главе района, Гагрской администрации. Километр 200 было положено новый асфальт. Џьон Барцыц ԥсахара қыҭан дынхоит. Анцәа ишиҳәара иҟаз аҭаацәара сааҭқәак рыла рынхара зегьы аӡы иҵнаӡәӡәааит. Дара рыуацәа рахь нхара ицар акәхеит. Аха иахьа ари агәараҭа угәы иахәартә иҟоуп. Хәымзи ирылагӡаны аҳәынҭқарра аҟнытә ироуз ацхыраареи аҭаацәара рхыԥхарџьи ирыбзоураны Барцыцаа рыҩны инхартә алшара рымоуп. Аԥхьанатә амҩадқәа инаркны ақыҭа абра аиҳабы Ӡаԥшьба Саид Беслан-иԥа аԥхьанаргыланы Ашәахәа еиӷьуп, ишәыгәи ишәыбзеи ишәмышәан ҳабас дҳавыгаланы аџьаба ҳацибит. Хәкамазк абеит дулкан икаҳажьт. Инас аҳәынҭқарра ацхаа ҟарҵеит, са сҿы ахәышәтәназгьы мааҭ-ԥара ҳаргьы аԥхын хәыҷы ду зегьы ус ҳауан. Ԥсахара қыҭан ацхыраара рыҭан ԥшьынҩажәи инареиҳаны аҭаацәара. Жәохә миллион мааҭ аԥхасҭа зауз ауаа ирзоунажьит Гагра раион. Аԥҵара ҩажәибыжьба рзы амшын ацәқәырԥа ду аахаӷәӷәа анаҭеит Гагра. Ахатәы ҩнқәеи асасааирҭақәеи актәи реихагыла аӡы рыҵалеит. Амшын хыҵны амҩақәа ирнылеит. Арҭ аусқәа зегьы анагӡара ҳалымгаӡацкәа ноуп ахԥатәи аԥсабара рыцҳара, аԥсабара цәырҵра, амшын ацәқәырԥақәа ҳаракыра ирыхҟьаны еиҭа Гагра ақалақь аԥхасҭа иуит. Уажәы ҩынҩажәижәаба ҭаҳцәара хыбра аӡы рыҩналеит. Араҟагьы акомиссиа усура иалагеит. Иахьынӡаҳалшо, излаҳалшо аӡә дынмыжьӡакәаны Гагра раион ахадара, раион ахада инапынҵала ҳауаажәлар ацхыраара раҳҭоит. Аха зегь раасҭа аԥхасҭа зауз Гагра ақалақь амшын аԥшаҳәа. Сумму ущерба до конца пока еще не оценили, но разрушения, конечно, были очень массивные, масштабные. Боремся. Я думаю, что в скором будущем мы ликвидируем все и начнем восстанавливать в планах администрации, восстановить полностью набережную. На ликвидацию всех этих стихий при помощи бюджета района и меценатской помощи было потрачено 34 миллиона рублей. Гагра раион ахадара аӡхыҵра аахаз наҭаз аҭаацәарақәа зегьы ирылсит, ишьақәдыргылеит асиақәа. Урҭ рыла адгылара зҭатәу категориала еихшаны афинанс цхыраара рыҭара иалагоит. Сариа Кәарцхеиԥа, Ҭемыр Ақыҩба, Музафар Астанов, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥсны жәлар реизара аиҳабы Лаша Ашәба Аҟәа ақалақь Чехов имҩаду аиҭажьақәыргыларазы аусқәа рымҩаԥысшьа гәеиҭеит. Араҟа акаҭран ақәҵара иалагеит. Амҩа арҿыцразы жәлар реизара аиҳабы иахь аҳәара ҟаҵан амҩаду аҿы инхо рҿынтә. Ари алхырҭатә ҭыԥ алоуп Лаша Ашәба депутатрахь дшалырхызгьы. Иара убас жәлар реизара аиҳабы иазгәеиҭеит атурист база араион иаҵанакуа даҽа ԥшьа-обиектк рҿы аусурақәа шазгәаҭо. Ҳаамҭазы аусурақәа мҩаԥысуеит ажәеиԥшьтәи абжьаратә школ, аспорт зал иагу иаԥсоу аҟаҵаразы.
Иахьа хатала ҭауп аиаҳҳәар ҳҭахуп. Ҳгәарабжьара хәыҷы кыраамҭа зныкым ҩынтәым аҳәара ҟаҳҵахьан, иахьа абар Нугзар иԥа Лаша ибзоурала ишьҭарҵо акаҭран жәбоит, хатала ҭауп аиаҳҳәар ҳҭахуп. Хнызк топ инареиҳаны аҭаҭын Аԥсни Урыстәыла ирҳәо аҿы иаанкылоуп. Ари алыҵԥшь машьынак рыла Урыстәылаҟа ииаргараны иҟан. Ашықәс ҿыц аламҭалаз аҳәынҭқарратә ҳәааҿы азинеилагарақәа рхыԥхьаӡара иазҳаит. Иҳараӡакгьы уи закәанымкәа аҭаҭынтә аалыҵ аиагара иадҳәалоуп. Аалыҵ зтәу рганахьала аус хацыркуп аҭакԥхақәра рыдҵараса. Шәача ихацыркхеит Урыстәылатәи Афедерациа ашәарҭадара аусбарҭақәа русу имш иазку анапылампылазы аицлабра. Ҳаҭыр зқәу асасцәа раҳасабала аартра иалахәын Аԥсны ахьчара аҳәынҭқарратә маҵзура аиҳабы Дмитрий Дбар, Аԥсны Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Роберт Киут. Ари аицлабра иалахәуп жәакомандак инареиҳаны. Убарҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп Аҩныҵҟатәи аусурақәеи аҳәынҭқарратә маҵзура ахьчареи ркомандақәа. Уажәы ааигәа Урыстәыла аҳәаақәа ирҭагӡаны ахԥатәи жәларбжьаратәи ацәыргақәҵа аҳәаанхыҵ иреиӷьу ашкол захьӡу аицлабраҿы аиааира згаз аҳамҭақәа ранашьан. Урыстәыла аҵара аминистрра иеиҿнакааз ари аус иалахәын ҩажәи хәба ҳәынҭқарра рхаҭарнакцәа аҳҭтәылагьы уахь иналаҵаны. Гагратәи аԥшьбатәи абжьаратә школ анаԥхгаҩы Сариа Барцыц-ԥҳа иаҵараҟәша аиҳабы Елена Павловеи ари аицлабраҿы Аԥсны иахаҭарнакцәа. Ҳашкол афинал ахь инеит аколлектив ҳәаҩ-қәшәала рус ицура иабзоураны ҳәа азгәалҭеит аҵара аусбарҭа аиҳабы Сариа Барцыц-ԥҳа. Иааигәахоит амаӡеи анашани зцу аныҳәа ашықәс ҿыц. Аҟәа ақалақь ахадара уи аҽазыҟаҵара иаҿуп. Ҳаҳҭнықалақь аҿы аԥса хада дыргылахьеит. Арҩычарагьы хыркәшахоит иаарласны. Ажәакала, аныҳәа зызку ахәыҷқәа ргәалаҟазаара шьҭызхша хҭысла ибеиахоит, атеатрқәа рҿы акәзар имҩаԥгахоит аныҳәатә спектакльқәа. Шәахәаԥш ҳкорреспондентцәа ранҵамҭа. Ахақәиҭра ашҭаҿ аҭыԥ ааннакылахьеит ашықәс ҿыц иасимволу аԥсыӡ хада. Ԥхынҷкәынымза ҩажәиҩбарзы уи артхоит. Аҟәа ақалақь ахадара акультура ҟәша еиҳабы Наала Ҳашыг-ԥҳа излаҳалҳәаз ала, сынтәатәи аԥсыӡ арҩычара егьырҭ ашықәсқәа иреиԥшхом. Ҳара ҳхықәкы ахәыҷқәа ргәы иақәшәо аныҳәа аиҿкаара ауп. Араҟа иҟалоит еиуеиԥшым ахәмаррақәа, амузыкатә ааҭгыларақәа ҳәа азгәалҭеит лара. Ҩажәиҩбазы ҳара алашарбагақәа зегьы ҳаркуеит. Ҩычахә даараӡа иԥшӡахоит, ҵыԥхаас еиҳа еиӷьхоит, есышықәса ақалақь ахадара зҿлымҳауп аиӷьтәра. Уи нас ҩажәиҩба инаркны абраҟа ахәыҷқәа рзын еиҿкаахоит еиуеиԥшым узырлахҿыху апрограмма. Иқәгылоит аестрадатә шәаҳәаҩцәа зхатәы студиақәа змоу. Ахәыҷтәы студиақәа змоу дара архәыҷқәеи дареи иқәгылоит. Иара убас иҟалоит ара хореографиатә коллективқәа абаза иааирума еицырдыруа, иара убас гәылрыԥшьынтә асасцәа ҳзаауад Кәыдры. Абас ишьақәгылоуп иара апрограмма. Иҳәатәуп иара убасгьы Аҟәа ақалақь ахадара аҳҭнықалақь аҳаблақәа рҿы ишымҩаԥырго аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа. Ҵыԥх фҳаблак ыҟазгьы сынтәа аныҳәа мҩаԥгахоит аҳаблак рҿы. Ашықәс ҿыц ауха акәзар аԥсыӡ хадаҿы аҿар рзеиҿкаахоит акәашарақәа, анаиааирақәа, аныҳәатә гәалаҟазаара шьҭызхуа афеерверкқәа. Ҵыԥх аҳаблақәа рҿы аус аауит, сынтәа ҩ-ҳаблак алаҳгалеит, уи аҳабла депо, насгьы адыга рымҩаҿы аҳәара дара иҟарҵеит, уа инхоз ҳара ҳашҟа аҳәара ҟарҵеит, убри аҟнытә иалаҳгалеит ҩ-ҳаблак. Убраҟагьы ахәыҷқәа рзы еиҿкаахоит аинтерактивтә хәмаррақәа, иара убас аҳамҭақәа рыҭахоит. Араҟа ақалақь ахада Беслан Феодор-иԥа Ешба иазгәеиҭеит абра ртҟәацгақәа рымҭирц. Ижәдыруеит даара иԥырхагоуп аныҳәатә гәалаҟазаара ироурцаз абарҭ ртҟәацгақәа излауала ҳхәаԥшуеит. Насгьы акоммуналтә усбарҭақәа абраҟа ихылаԥшуеит ацқьара, урнақәа, контейнерқәа гылазаауеит, аха аҳәара ҟаҳҵоит. Иааиуаз зегьы иҟаҳҵо зҳарԥшӡо зегьы ҳаҳзыноуп, имрымхьшьырц
ирымкъашырц тахамсар карымпсарци. Аҳҭны қалақь атеатрқәа рҿакәзар ашықәс ҿыц аҽазыҟаҵара иаҿуп. Аԥсуа драматә театр актиорцәа атекстқәа аус адырулоит. Араҟа ахәыҷқәа ирыдыргалоит Мадина Аргәынԥҳа фышықәса раԥхьа иқәлыргылахьаз Александр Островски ипиеса иалху аспектакль Асҭыԥҳа. Уа еиқәшәоит зегьы ҳактиорцәа, нас зегьы раԥхьа игылоу ҳактиорцәа рҟазара, ҳсахьаҭыхҩы иаԥиҵаз асценографиа агьамала еиҿкаау, амузыка, алашара, абарҭ зегьы анеицылалакы, хымԥада ахәыҷқәа арахь иаҳзымҩахыҵуа ирнаҭоит агәалаҟазаара бзиа, амза ҩежәыхәба рзы ҳалагот, ҩежәыхәба инаркны амза ҩежәижәабанӡа, абра ҳахьгылоу аҭыԥаҿы ирхианы иҳаргылоит аԥсыӡ аспектакль ашьҭахь ахәыҷқәа ирауеит алшара, абра иааины Асҭыԥҳа аҵаа бабаду ирыдгыланы ирыцхәмаруа, рфотосахьақәа ҭырхуа, ус иазгәаҭан иҳамоуп, нас ҳахәаԥшуеит аҭагылазаашьа ишыҟало, ус иазгәаҭан иҳамоуп мшкы ҩынтә асааҭ жәаҩеи асааҭ ҩбеи рзы. Путешествие в Новый год абасахьӡуп аурыс театраҿы иқәыргылахо аспектакль. Уи аҭаҩцәа анашанатә хҭысқәа рзыԥшуп. Ажәакала аныҳәатә ԥсшьармшқәа рзы агәаҳәара змоу ишәауеит алшара аамҭа еицышәхыжәгарц азы. Фатима Гергиаԥҳа, Алықса Гәыха, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра. Уажәы амш зеиԥшрахо. Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа алаԥханҷкәынымза жәаҩа Аԥсны иахьаҵанакуа амш бзиоуп, ахәылбыҽха ҭыԥқәак рҿақәала иралшоит. Аҳауаԥхарра уахынла ааба жәаха, ҽынла жәеиза жәаф градус. Амшынӡа аҟәандара жәаха градус. Амшықәшара аԥсуа ҭыжьымҭа абри ала ихыркәшоуп шәыҟаз аԥсуа телехәаԥшра аканалаҿы.